Salom, salom ҳамада. Озум омадестай? Ҳай, каняк меҳмонои олиқадри мо зимасмода плост. Чӣ мепардом? Ссилкаи ҳамин канала мепардом. Ази бесе. Диде уже дин бурда айдима промад ки ичфе ира чӣ мекунам? Информатсия мегирам. Ура! Салом пехосият, салом, салом. Чиқак мои ссилкаи ира шумо дадаи ҷамонам. Чиқа шумо медрои интересна. Вайн, ёфтам. Копия мекунам. Баъд дар инҷа мемонам. Шумо ҳамира меҷиқе и вориди ҳами эфир мешед. Диден? Вой. Ана мира меҷиқен рост меҳмонхона мебиёен. Анака гап занед. Писара нақл кунам то омадани меҳмонои олиқадр карочи. Ассалому алейкум ба ҳама занҳо. МК ат Амири салом алейкум. Аиша чӣ гап шуд? Салом апаҷони асал ширину аз гули хушрӯтарам. Салом алейкум ҳаматонда. Апахтона нишонтен як бурак. Ина ман дар инҷа шитам. Ёсуман салом ба ҳаматон. Ура секрет. Ҳо карочи не ссилка ҳаст нада балои экрана. Чихе нестай? Ҳаста. Ина бо мондагим. Ссилка чат ба монед янга. Тортпаз Италия. Обама куҷо ба мондам? Куҷода мондам ман ҳавая? Чат ба мондам ана. Боя бор дига мемонам. Именной барои тортпаз. Мана. Ина буромадактона. Буромадактона. Ҳаматон созен, тенҷен мардум. Ссилка нестай. Чия ин чия да болои экран ссилка нестай? Бучаҷон, як бор бинем канид ҳаста ё не? Мариямҷон гуфтам бинем. Маша Зардак салом алейкум. Эфири пештара ман дер мондум. Чӣ гап буд? Гап, чақ буд. Вообще-то инҷа эфири билетфурӯшиай. Будавем билето камака ки дига мондай тез ҳамин кора сар кадаем ҷамъбастиш кунем. Ана якта меҳмон, и меҳмони мо тортпазай. Ҳозир мо даббавӣ чӣ мекунем? Салом алейкум. Салом, салом, янга, салом. Как всегда, ман якум. Чиқе шумо? Наз, раҳмат. Шумо чӣ хел? Ин чӣ хел план буд? Пенза медаромдагӣ будамми эфирба? Ҳо, пенза имрӯз маърака доштай, пага чӣ кор доштай? Серкортарак буда. Баъд гуфтем ки хай биё ғамуш натем. Мая инами ссилкара биҷиқем медроен. Ака гуфтем Италияда чӣ гапу хабарай ку гав занед гӯш кунем мо. Одамои Европа қабул мондагӣ. Салом аввал вайба, короче, аҳли оилаи Таҷмамова. Баъд ҳама эфир будагиҳова саломи гарму ҷӯшон. Италиява худо ба шукр ҳама ҷо наз, ҳаво гарм шудааст. Короче, планова ҳаст як влоги бақувват. Иншоаллоҳ пага. Влог тамошо мекунем пага значит? Ҳа, короче, як сюрпризи калон, короче. Фақат нагӯе ки беременна шудем. Не. Чӣ бошад сюрпризи? Як навоварӣ, як прогресс гӯем, ягон чӣ. Беҳтарин соати чанд диҷдат кунем? Хай, имшаб ман хоравам охи, хобам барад, ихел нагӯед. Пага ба ҳузур влога мекунам, мепартам иншоаллоҳ. Ака влог тамошо мекунем, тамошо бино пагай канали тортпаз. Намедонам дар ма ба ки биём, ба худо зиқ мекард. Хай соз влогам, не ки шумо влог кам мекардем, тортпаз бисёр мекардем ку. Мо уже омӯхта шудагем ки ягон музика бошад, торт украсит кунена, бисквит пазена. Интересный будак. Ҳамаш мешад.
мешавад иншаллоҳ. Кавай, оҳиста мешавад. оҳиста. Оҳо. И эфир да Шумо ҳама дромада метонанд духтаро, ам силкара бичи хеле гӯйтатон дромада метонен. Ина ягон савол дошта бошен нами тортпазда ин марҳамат. шумо назми янга ман эфиртон будам вай мондаҳои билетфурӯшӣ. Метатонем чӣ майда экспериментиамтари эфир када. Ина очаи Имронҷон омада куҷо шид бо буромада брат на? Намешад даромада. Чун намешад? Ҳамин вай ба силкава дароид майҷоном хел зер кунед. Вай ҳамун дусета вай навистаги апаи марабочи хел шумо шукр наз кулинария дом муаззамахон. Раҳмат наз. Вай тортпаз нав подписатсия кардам Куртои Миллӣ раҳмати калон. Хуштомад. ҳам ту силкава медароид, ҳамунҷо ва дусе вай ҳайда мегӯяд номатонро нависид, бо як кнопки дига ҳай, баъд медароид. Как бы дутами ҳам хел ваяш ҳайда. Дута чизашо. Оз як кас навистеса бардорен намешава бардошта, барое ки шумо функсия бардоштанакша надора. Фақат экран тофтеса тамом. Як хело намешавад меброянд ана комната ожидания меброянд добавить када намешавад вай тортпаз. Наҳои Шарипова намешава. Экранш барои ки камераш киштагия мега ё камератона гирон кунем мега ё ки ама намедонам анами Шарипова нашидеста добавить када. Ё ай телефоно мумкин вобаста боша. Апа хосият нашуд мекан. Майя чун наметонам. Майя фақат фаҳмонех шумо чӣ хел медроянд на шумо дромадаген. Ман аку мисол ҳамун силкава медароид бо ду кори дигараша. Як бор мисол кадом ник кади медароид шумо мега номатонро нависид. Мисол онҷо ном менависид, ник менависид. Бо якте дигар кнопки дигарашай баъд медароид. Аку ду се ваяшайда. Сета ба фикрам. Охир тели мо дигар может. Не ҳеҷ хел не охир Майяҷон. Ина мама блогер метавонад ромада. Меҳмони мо шед. Салом алейкум. Салом алейкум. Ва алейкум салом. Пай хосият чӣ хеле соза макаса духтарои групп, духтарои чат, духтарои эфир соза макаса. Салом, нағзе созе. Шумо да соат чанда? Ба фикр мумкин Россия вақт нера вақти Тоҷикистон бурем ку соатози 23:15. Хай у дафъа ҳама гуфтан ҳамин мама блогера добавит ку мама блогера добавит ки ина мама блогера добавитон гадам. Ирӯз бо тақдири эфир ки мазза мерам ха гирипи ҳастам овозон базург омадиста. Рафтиста овозон. Рафтиста мама блогер, Шарипова, тортпаз се кас дар ихтиёртон тамошобино чӣ саволе дорем марҳамат гав зане ина мама блогер гав зане коротон чӣ хел. Ҳама нақшки Аллоҳ. Апай марҳабо чӣ хел аст сазе? Кия даҷа бо? Ситора салом. Шумо наз? Ва алейкум салом. Шукри Худо. Бачаеку аҳли оила ҳама наз хунукова? Ҳама наз. Ин хунукови нагӯем накун. Берун биромада намеша. Як рӯз меҳмонӣ рафтем касал шудем. Ман намедонам ҳамин ма ёки одат кардагӣ ёки ҳама хел ёки -1 мо -10 мешавад намедонам акун ҳамин -1 шуд шаба баъд вайда шок мова шок. Хай худова шукр ҳамаш дасти худоваю. Мисол хай кун худова шукр ҳамаш баю. Хай кун -1 мегӯяд. Вой ма мегирада. ҳавои шумо ранги Тоҷикистон будайда ҳамҷоям гармаку ҳама вақт. Ака мо дар ҳавои Сибир адат кардем то чила хунук мешавад дига. -1 мо дар праздника, -10, -15 и праздника. Як агар кашмар боша ман намедонам хеле тортпаз дар минусои ситора омаистода наметавонед агар не шумо. Шарипова салом алейкум. ва алейкум салом. Хосиятҷон хуб ҳастед? Саломатон хуб аст?
ана вай сар шидак настаяши гуфтори адабӣ сар мешавад тамошобино. Гап зани Афай Шарипов. раҳмати худо. хостум дар ҳамин эфиротон блогерое ки муваффақанд ҳамоное даъват мекарде. мо блогерои нав кам кам савол дода ҷавобҳои худмо мегирифтем. Апай Гулҷаҳон ина блогери муваффақ рӯ парутон Ситора. Мама блогер Таҷичка. Да у тараф ана Тортпаз. Чӣ савол доре ку ина саволшон бичен? ҳамин блогерое ки нав сар мекунанд ҳамаш аз чӣ сабаб боша ки дар вақти монетизатсия намегузара каналашон. аз бисёри одамони блогерои муваффақ мепурсӣ ки сабабаш чӣ? як хелаш мегӯяд, як хелаш камтар мегӯяд, бо намефаҳмона. Сабаби ҳамин аз чи аст ки монетизатсия намекушад шуда? Вай гап зани Ситора. Сабабаш дар он аст ки мумкин авторски права дора ягон видеотон, ягон музикаи авторски права дора истифода бурдагиен. Ҳамуҷа менависа YouTube хаташ ки по какой причине вам не одобрили, да, монетизация. Мега ҳамин чизе ки шумо ягон чизи хатоги боша, мега исправьте, потом заново вай кунед, да, монетизацияда подават кунед. Вай унҷа худаш менависа ҳамун YouTube ки именно чи да проблема ҳаста, да. оли ман оли монетизатсияда оли наздик нашудаму бисёри одамое мебинам. Камтар худам дилхунук шуда истодаам ки барои чӣ боша и хел. Ман ана канали ман ҳамаш ба ёш видеош аз худам ҳастай. Ҳамона худам мехонам, худам видео мекунам, музиком ягонташ авторски надора. Не ки як одам гуфт ки ҳами ина YouTube қабул намекуна, барои ки YouTube ихели программаҳои ихели роликҳои қабул намекуна. ҳамин магарам рост, вай рост аст ҳамин гапо? Не, чӣ бор? Чизе ки хитон материали хитон боша, гӯя музика ва чизи дигар кас набоша ва YouTube ягон музикамо хеле кадомеш ки авторски буд, баъду хеле замини трек кардем, музикаш рафт. Ягонта жалоб нест дар канали ман. Не ки як дута музикаҳое ҳаст ки хай мусиқои туркияно, не ки без жалоб. Мешан ки ҳаминоям ки чужой континент гуфта қабул накунад. Да оянда вай мумкин ки авторски пайдо кунад, барои ки моям музикое буд ки авторски надошт, монетизатсиямо хуш кушид, баъди чанқа вай канаму видео пул кор кард, баъди вай ҳамун аз сар то охира чанқа пул кор кардаги ҳамун пула общая канали мо кашид гирифт ҳамун гӯем, да, авторски ҳамун заявит кард соҳиби ҳамун музика. Гуфт ки чанқа пули кор карда ҳамин видео ҳамин соҳиби канал ман пула метребут кард, гирифтаам аз канали ман пула. Барои ки ӯ ҳақ дора чизи вай ама гирифтагиём. Мақсад имрӯз надора, пага пайдо мекунад. Дар любой музика мақсад имрӯз надора, пага пайдо мекунад. Ин мақсад ҳеч гаранти намекунад ки вай то охира то до конца вай намемона авторски хича. Ман имрӯз дар видеом авторски ман намемонам. Например, дидам ки ягон кас гирифта дар канал скачат карда, парохта ман авторски мемонам. Мегӯ вай ҳақ надора чизи мая бигира. Вай канали вайда уже жалоб мерава, мақсад вай мешава, да, проблема мешава вайда. Барои ҳамин хая хелош аввал намемонам, баъд музика популярна мешава, сусу баъд уже баъд соҳиби чиз мешаванд, да, ҳаққи вайшона требут мекунад. Тортпаз музикаш жалоба омада бошад. Вай салом апаи Гулҷаҳон Шарипова, ман каналтон мерам, подписатсия мекунам. мо ва ҳамин кулинарни каналоч хел мо мисол ягон хел музика бояд ки вай бошад, да, якдигаро мегирем. Хуш метонам. Баъд мо медузем. Хай мегирем. Ҳамин кулинарни канало мисол якдигар музикаи мегирем. Вай чизи мо не мисол дузем, вай чизи дигар каску. Метем ҳамдигар. Наметияну мисол рӯи компютер скачатка мешавад музикаи худаша даруни видео, мисол телефон кади наметонаму компютер қатӣ мисол ҳамун видеое ки мисол медонам ин программа ҳаст медонам. ҳамуна хел мегирем, мисол кор мефармоем ки мисол манаму одам популярни ҳамуна гирифта мана мисол кор фармуд мана мегирам дина вай партофт имрӯз ман мепартомам музикаи видеом қатӣ монтаж кардам. Баъд яке ҳам хел шуд ки ҳамин якта канали ӯзбекӣ ҳай ҳамин
همه همون من یخته همه گرفتم. بعد یک وقت گرفت و افترسکی پراف کرد. حاضر یک شب همین خانه رفتم مثال من همین چند روزه گرفتم و همون یوتیوب و یش های همون موزیکا های به پولی خودش همون گرفتم و علیش کردم. دن خیلی کن من مثال کانال زمینی تریک میشد کو زمینیت کده میشد ها کدمو نکی خیلی همون تیز بخوار شدن در کارو تیز علیش کردن در کار که все равно میگیرده خیلی میگیردن. باز یک سوالی دیگر که وقتی که باز یک وای دیگه فهمیدم که در هر می پروگرام وایو همین هر یک رولی که میکردگی ما در تگش اپیسانی دا باید که همین وای داشته باشد تگ داشته باشد و اپیسانی داشته باشد می همینای هم یوتیوب به اینوبت میگیرد یا که یگام چی اینا دخالت نداره در این گپ کارو نامادگی هم اینو خب بسته اینو گپ زنن همین ماما بلوگر قدی سورفاز گپ زنن باش مودا با سخن میتی تگ گفتن تگ این اکون تگ همون مثال ممکن همین کلینر مثال میمونن بعد مویام گرفته میمونیم نکی هشتگویا مثال ده هشتگ اپیسانی همونوی خیلی مثال تگ نمونیده میشد مثال هشتگ نمونیده میشد مثال میمونن نمیمونن هر کل این به فکرم مونید و نخستر میشد به فکرم تیستر همین وایب میبرو چی طورت میمونه هشتگ نمیدونم در چه میمونم میره باور ندارم آدم خیلی چیزا برای که میبینم بسیاری کانال ها که وپشه یگام چی موندگی نیستن یک کانال میبینی که هم خیلی موندگی یگام تشتا برومدگی نیستن بعضی همین بواریم برومدگی نیستو باور ندارم منم در اومده کانال امید رحمت دیدم یگام هشتگ ندارم ما حیران شدم یک خیلی پرسموتر رو پادپیس چیکش نغز بو خیلی گپو میگن خیلی مون نویچکو هر یک چیز اهمیت میسیم برای حسین پرسیم رحمت خداوند حاضر همین نمیدونم همین کانال همین لوبو هشتگی تاجیکیه مثال زنم اگر درم همین یک کانالی وای بودگی یک زنکی روس همین پرانک میکند می چیزه میکند مثال چولکیوش بریدگی نیست کدگی همین میبرد همه هشتگای تاجیکی و نمیدونم چه خیل کدگی مثال انشموی هم خیل می انا باز مهمونای نامون کی بود یک تا مهمونی نامون شخه مایم خوشیت سلام دخترا ای دخترا انوار پیدا شده که ما دیگه مگرم خب نیم دخترا شب بخیر خیر شما در شب در ساعت 19:25 همین دخترازی گپ زدن تگو خشتگه اگر همین در تقدیرت باشه یک ویدیوی فچت میلیون دا میبرویم برای میزدیق نشوه این افای سلام معلمه جان سلام شما نظمی سلام همه دخترو سلام زیخ نشه ای من هیچ نه بجنبه ای جوش نمی جنبه کانالم وعلیکم سلام سلام خوبه ما خوبه دخترو آزی دیگه پادپیس نیست و همه بلوگره ما اهمیت میتونم کامنتاری ها را پادپیس چیکو نیست دیگه ها مدره مدام بره میگن همین یکی الرژی پیدا کردن دخترها همه در داخل داره وقتی که می نویسین همون ندیده التماس ننویسه که همین لایک میمونه و داومی گپش بدرو آخه تو مالی مرا روز بته ما میدروم لیکن تو ننویس بیا مرا خبر بگی برای که همه آدم دست عقل داره همین چیزا نکنه تکرار ای همتون خواهیش زیق نشه همین ترجمه وقتی شده بود ما فقط میگم یدین زنی تاجیکی که اولین بار در یوتیوب شده خاصیت بود یگون زنی تاجیک بلوگ نداشت بلوگش استا خودش گرفت شما هم میگیره
Пожалуй, канал на ما کجایی شجاعتی تجمع خاصیت جان کجایی خاصیت برده در کره خیلی میشینم روز اینجا برآمد کردن جان گوش کردم حاجی ستاره به مورد گفت که وقت کانال کم بود انا حاضی بینه چه کنکورنس بسیاره حاضی هر یه سری قدم در کانال حاضی چی توصیه میتین حاضی چی توصیه میتین موده حاضی توصیه چی میتونم بسیار بیننده دا مثلا بافتن معقوله بعضی بیننده نه یگون کس زورا نکنن زورا کنی اوینده نداره وقتی که یک کس زورا کردی او میای استگ میگریزه هوی میخوره وقتی در پویسک می نویسه که مثلا می نویسه که دختنی جورو چی میگن نسکی میدروی همو کانال خودش پدپیسه میکنه شما هم نمیپرسه برای می یگون کس زورا نکنین فقط امی خداوند خدا خودش ده یکی میبینی میلیون دخیست من همه خیلی فکر میکنم اندیشه من من نمیدوزم اخی من چی کنم مثلا خروگ دا بعضی زنکو تماما هیچی را نمیتونم ما شو کردیم نه اینترنت بود نه هیچی غیر کارتشکا بیرون هیچی را نمیتونستیم خیر زنکای محترم کسانی که پخت و پز ارخش ما پخت و پز کنیم من شعر میخونم تو نه شعر خونی هم نازه همه چی به خود صاحب داره ایو تو نبروره یکی میگیره خودشه انشاءالله معلمه جان شما میگویید خشتگ موندن گیرنه همه اصول خشتگ فایدهش هستن خشتگ مونه خشتگ کپی رو نکنه ایا گونجو کی گشته همه ادام ده میره خشتگو خطو نمونه وقتی شما خشتگ دیگه کسا کپی رو میکنه کانال او ده میره کانال شما ده هیچ کش نمیویه وابشه خشتگ برای چیه؟ مثلا خشتگ تاجیکستان ما میپرتم خشتگ گرمانیا میپرتم آدم‌ها دا اینترست نه گرمانیا چه برام فقط همین سوال سری همه دا ایتا فکر نمیکنن که گرمانیا اومدن شوخی نیست سرازا می نویسه همو کانال گرمانیا خشتگ نوشتگی دا میبرویه یا که می نویسه کاکائو شما با کاکائو یگم چو پختگی باشه همو میبرویه فهمیده؟ خشتگ در کوره فقط کپی رو نکنه خطون نویسه باید چی می نویسه نپاشه هلو؟ در کانال من بلوگرم هست خشتگ چیز تک چیز پلیلیست چیز ما اودیترین چیزو را ای یوتیوب آموخته هم مشموندگیم یا بر من بلوگر دروی همه چی را می آموزه کانال من دروی کانال افه شهلال اینجا دا می آموزه درسای یوتیوب و پیشرویشه با افه شهلال شما همین کانال خودتون در پیش نرفتن شده چی میبینه؟ ما پیش نرفتن شد که خاصیت در اون میبینم که حوزی یکم که اودیتور یوتیوب دیگه شدگی اوزی اودیتور یوتیوب اون نفرای هستن که او دیگه چی در کوره یکم دیم حالی توپ ده وابشه نبرومده یعنی که همو بینندش ریسک پیدا میکند این چیز یکی ایده همو آدم ده برای همین ما میدونم که یه روزو بلند میشوه با پروا ندارم ده ای بوره میدونم که فکر نمیکنم که ما فکر میکنم که کانال افای شالو قطعی کانال افای گلجیمون ده همون پیش نمیره که برای که چیه اینمی چیزایی که آدمو بسواد باید تماشا کنه ده کانال شما آدمو بسواد باید تماشا کنه چی رو گفتستم اودیتوری ما در فیسبوک ای 60,000 گذشتگی گروه ها میبینی و یا آدمو یوتیوب نیستن آدمو یوتیوب ده ای بامشا و دختروش مودا داخل نداره فحش در کوره یک از کش یک از زن یک از زدن زن یک از بردن آدمو یوتیوب هم تریان بعد امی دخترو تیز خفگی میکنن وقتی که این دخترو پادپیش که در نظر دارن وقتی بلوگر وقت نداره یکی نمیبینه کامنتاریوش رو سپام میره میبینی مینویسه که فلان بلوگر کتگی کرد وای کتگی نکرد وای ندیده انا می خاراکتری بعضی پادپیشکو یوشی بدن گودا کن به زیب غیبت کنی جوی یکم به زیب همی خاراکتر افای جان شما چی؟ کانال شما با فکرم برای چی پیش نمیره نه من نمیخوام گفته که حاضر که کانال من همی خیلی آدمایی که بیشتر و خیلی گوش میکنن کمان بیشترگی یعنی دیوانگی باشه یگم گفتی که یگم انا فلانجا جنگ شده یا یگم چیز دیگه باشه
реп боша мардум ҷалб мешаванд рост ай хеле да рост من Ana اپای سالو اینا baba. همه خیلی خواهیم ژورنالیست کردن خواهیم زلفیات 12 سال کار کردیم کارکتر میخونه کو ما یگان خطا نمیموندیم که بگذره لیکن من مجبور میشم که برای همیو خطا بنویسم برای که خوشرو بنویسم یا نمیدرن بیاید امروز افیر ما بنویسم من مگر میرسم افیر بدای ما Мара малисе. Ҳози канали дуюмум даку чизои фачула чапарт офтум комментарияша маҳкам кардам. Гуфтум ҳама механда ба хотири одам. ана ҳозир дар неҷа комментарияда мегӯянд ки ягон влогои соз надоре ҳамизанаку ина ҳозир шумо да савол мекунанд нави 4-5 блогерам саволотона бинависен торт пазда ман мехонам ҷавоб метиҳад дар эфир мама блогер таҷричкада апай шаҳлода апай гулҷонда ман ина саволотона мехонам ҳозир шумо да савол мекунанд апай хосия да комментария чӣ гап шудеста ҳозир нахондестам ҳамураш дар ҳама шуморо савол додестам вақто бахто гап додестам саволомон янаида оли хафагӣ мекунанд духтаро паси телефонда намедонем ки вай ё чанд сола ҳан гудакан бисёраш пеш вақте ки блог шудем ҳақоратҳо да гирьямон меоянд ҳозир ма миям тов намехӯра ё блог мемонам ё мегирам айсар комментарияша чӣ мекунам вай тайёр мешамада чӣ мегӯянд сенсатсиони ролик меша апай шаҳлоҷон салом расондестантон нек амина ҳамин германиё саломат бошанд духтаро ана мегӯянд ки апай хоза занакое ки босаводан блогошон интереснее шавқоварад ана ки нависган шаҳлои наҷмиддин дар инстаграм да нависесем ҷавоб наметиҳед шумо я ҳурмат мекунам мегӯянд ки ҷавоб наметиҳед барои чӣ ана ки саволша ҷавобша бугу кадом инстаграмшда навиштаести апи шаҳлот бугу дута дора ятшда намедроя ятшда медроя кадомишда саволуште савол мама блогер таҷричкада барои чӣ сразу гапи ганда ҷавоб метиҳи комментарияда вай ситора саволаи ҳамун значит заслужит кадаги ҳам гапи гандая ма гапи нағз ҷавоб метиҳем ҳози ма қати гӯем вера ором надорам ки шинем қати ҳар яктай вай ҳафтааш када вай гапи ганда ки зад значит вай одам незаслужит қати вай қати нағз қати вай гап додам вай одами нағз ҳами вай гапи безеб намебироя агар гӯя ки ягон чизи ти хато ягон чизи то гап задӣ ягон чизи неправилна гуфтӣ хай мегум бахшиш хай сипас ҳаракат мекунам дуромада ҳамихи гапҳои пас мезананд зани тоҷик ҳами кор ҳами гап намезеба прости гап ма боварӣ намеояд ки ҳами зани тоҷик ҳами гапа например ман ҳамун залал ман нарасондам ҳамун одам дада агар исломам гӯям вай гунаҳгор шудеста залаша мада мерасонад дили мая меранҷонад лекин мада ҳеч вай чӣ кор накардам ман ба ҳоли худам дар канали худам пароста гаштестам да маъқул набоша ҳамин чизи ма тамошо накам чиза лекин медроям гапи хунукша мезанад дили як каса меранҷонад нои дунё мегирам мерава бахтча ман ҳайрон мешам ман ҳамин гуфтанем ки ҳамин мардум да ҳайрон меша мардуми тоҷик аз чӣ сабаб боша аз сабаби бахилӣ боша ё чӣ боша ҳамин дигар каналҳои чечениё медарои доғистониё мана эрониё бо турко медарои занакҳоро чӣ хел дастгирӣ мекунанд чӣ қадар ба ё миллион подписчик доранд не ки ҳамин занаки тоҷики ютуб буромад ё ягон кор кард сангшапак мекунад ана ту буромад ана ту занаки и хел ту ана занаки у хел агар ки ӯ занак бо фоҳишагӣ кунад и хел агар занак хонада шунад ягон чи тавай нашава и хел дар тамоми фаришташави гуноҳтам меёвам фаришташави мегӯянд ту чӣ фариштаи хато рафтану пас рафтани ҳамин мардуми тоҷик ягон блогери муваффақе ки чанд миллиона дорад тоҷико да занакоша нест ягонта аз сабаби анами санг задани мардум баъд апай ки гулҷаҳон шумо ягон канала надаге ки ягон ҳақорат накарда бошанд аз занои тоҷик ман масалан мара мекунанд ҳақорат мара мегӯянд ту чувайса мегарди итай утай ха бисёр мара мегӯянд ман ҳамин чиза кам дар канали арзанда мебинам ки масалан шахсияти ҳамун инсона мисол намегӯянд
فکر میکنم که مردم همو شمال خیلی بد نیستن رنگ مردم تحجایی اینجا ممکن همین باشه ناکی باید دیگه دیگه کمی دیگه همین اروسای نتومیر دیگه مسلمان کوه میبینید 10,000 ترانسموتر داره 2 تا 3 تا دیزلایک داره اینو 1000 نشدگی هم 50 تا دیزلایک قطورال میکنن نمیدونی نقش تا نشون میتی وجود نه اگم کوری بیمانی کده سیف رو دی لیکن برای چی دیزلایک این اصلی پنیات نه برای چی دیزلایک همین سبب همین گم اگر نه وای گویم مسلمان کوه свобод نقشان نشون میکنن ساترکوشون کدگی همین ولاگی رام که همون ولاگ میکنن وایو همین ابزاری پاکوبکا و همین چیکاری که ما هم بسیار همین وایو رو تماشا میکنن گویم مسلمان کوه روسیه دشنیه ولوگاشون روزی پخوله در حیات زندگی اینجا رفتیم اینجا اومدیم همه آدما دستگیری میکنن که پژلانیو ناز میگن همه آدما هستن دخترکوی ناز که همه وقت مینایتن و آدما میندارن و من نگفتم لیکن نگاتیو کو در رامی توجی که ما به حد بسیاره نمیدونم ایروی چی انکال میکنن و میبینید در پراسموتر دارن دیزلایک شد در نیست یا خلاصه ایمو همین 2000 نشده همین قطورال میکنن دیزلایک ها میگه خوش میشون که میبینم سیتورا ما گپ تمه برام ایما مایده وقتی که شما در اینترنت در اومده وقتی شما بلوگر شده اوترا میفوره اوترا نمیفوره تو در اینترنت هر گپ میگن پیشکی باید همیو را هضم کنی بعد تو بلوگر شوی آیا دو نبرو هضم کردگیم میو هضم کردگیم نه که ما جواب تاق ما وای ادام دا میگم ما خیال ندارم که ما خواب میکنم خود میکنم میگردم گپوی ویا ما هم گپی خوشم میزنم شو وایم شینه علم کدا انا کور میکنم ما پیش میگفتم و مال خواهی چی گاب نمیگفتم بلاکیرش میکردم علم کدا میشتم ما وای خیلی میگفته گفته و ما میگیرم گپوی تاق ما میگفتم وایم شینه علم کدا سلام علیکم دخترو سلام علیکم همه بلوگرو سلام نش کی شما من عمران جان شو من همه شما رو دوست می‌دارم در همه شما من سلام علیکم میکروفونتون پستر کنه که گلوستون ابرد نومده است عمران جان همتون دوست می‌دارم همتون دا گفته ایخون که آبونه شدگیم نه که در همی کار منم خوش شدم به حد ای همه شما هر چور شما خواهش میکنم که کم ترک دستگیری خطونه در من درست کنیتون من همتون در اینستاگرامتون اپای شهلا جان یکم نویسیستم جواب نمیتیا او به گپ تبرم برای چی بگو ما دو اینستاگرام دارم من نمیدونم شما کدومش دا نویسی یکش دا واپشه نمیدونم یکش دا یکی میدونم همون میگم دو تاش دا نویسیستم یا تاش صورت یک کودک یک داشته نویسیستم ماما بلوگر ترجیح شما دام نویستم ما همه دا جواب میتونم هم کچما گپ بزنم نمیدونم شما اینستاگرام کی آنش کردم ما وقتی تلفنی ما میگیرم لوگین پارول ما چی من نمیدونم آیا میبرویا نه من در اینستاگرام شما ننویسته من فقط چیزای شما تماشا میکنم من در کامنتار یا فقط خدمت چی میکنم که به حد شما یوردم میخوام که رکلام کنم اپی خاصیت که هر روز دیوونه میکنم اپی خاصیت چوی خیلی شد چی خیلی شد ما چوی خیلی میشه وقت هر روز دیوونه میکنم اپی خاصیت بونو به حد منظرات سخت شما نه عمران شو دخترو را پرس همه دما جواب میتم من نمیدونم شما کجا دا نوشته پرس شونه یگون کسا اینستاگرام به جواب من نموندم یگون وقت برای همین هر چوریش موند با خواهش دارم که کم ترک دستگیری خطونه طرف من درست کنیم من صاحب دو فرزند اویلادور در مسکو همه تو خواهش میکنم که کم ترک دستای خطونه درست کنه ای من ریزو کردن ای طرف منم هست منم شما تیاره که همین بارانی حقارت بیاید بطر تونه نه همین دستمون تیار باشیم میاردم اگر خواستید بانو من اگر تیار نمی بودم من اگر تیار نمی بودم نمی کردم همی کاره من تیار و مرحمت کسی حقارت میکنم به نور دیده انا که گپ گوش کنه این اینجا نویسیستم وقتی آدم بلوگ شد باید همه گپ خوب گنده ده تیار باشه این گپ مثال اگه اینجا نویسیم در سیتورا داخل داره و نه که این میرم ما برای شما گفتستم عمران جان که این آواز مثال سیتورا را گفتستم پگش شما را هم میگم تیاره کنه میکنه سیتورا بانو زیخ نش همون حقارت کنه حقارت میکنه دهانشون درد میکنه جواب نگردم من خیلی نمیکنم من پیش که میکردم من اختار بس کردم اوزی
نوبتش انا خیلی برای من شما در همین دور شد خوش شدستم که کم ترک من در یاردم خطون التماس رسانه رکلام کردن در یکون باید باشه سپانسر میشم من کم ترک من دستگیری کنیتون اپا سلام میجده ما همینجا امسکی امروزو کانالی ما просмотром полный галтидаги аму сообщество буд тону мемонам ихе ман наметон реклама дидай канали ман 0 шидаги ози вообще просмотр فهمیدم که گفتن сообщество مونی ضرر داره همین ای کجا پیدا شده منبع همین کجا پیدا خاصیت گوش که وقتی که سال 2020 بود сообщество دا یوتیوب کمتر پرابلم کرد حاضی сообщество دا دیگه پرابلم نداره در اون حالت پرابلم داره که مثلا ما کانال امران شو یا که سیتورا یا اون کسا رولик ша мемунам роликуи жалоба дора ҳамун жалоба мада зарар меорад да сообществои ма анами зарара ба назар гирӣ касе сообщество мемоне бинен ба бимонен ки пага зарар дахтон наёя ин ҳамиқа зарар дора فهمو دیگه ягон зарар надора не чизе ки зарар дора намоне не чизе ки мисол зарар надора мисол ҳамин қати кам тарак бо дастгирии шумо моям кам тарак вай шавем баъд худо хоҳа иншоалло баъд бо мумкин ки пешравии моям дига хел меша иншоалло ҷаҳон торпас амҷад ҳастанд ин амҷа одамо гуфтестиянд ки шумо фикрои моро гӯш накардесте вақте ки шумо блогерсиде апай сало апай гулҷон ина звизда ҳама нав омадаё мегӯянд шумо чува вақте ки мо бигем ами сиёҳа сиёҳ бигем шуморо қаҳр мекунам мегӯянд шумо чува критикаро қабул намекунем мегӯянд критика хоҳари азиз додари азиз мумкин пушти телефон да мардако шиштиян критика ай критика фарқ дора критика меша ки ба дилсӯзӣ мега апа ини авқота ту натонисти ки рост мега ва любительския вақте менависа рутсиё ба и авқот и критика неста и ғайбатчигӣ ай барои ҳамин критикара мардуми мо наметона мардуми мо пушти телефон да бачаи ма синфи 7сола юсуф як гапҳо менависад дар кошава барои пушти телефон да оли мо намедонем ки ай занакай мардакай ба наздикия блогер бисёр часпон мардак буромад фаҳмиден апа 5000 шуд остад гулгул зад мардак будай апа гулҷон шумо чӣ мегӯед дар ҳамин гап апа гулҷон ҳаминҷа боша набоша апа гулҷон не тортпас шумо чӣ мегӯед вақте бигӯянд торти ту намечиданӣ ту натонисти ҳамира пухта мисол ман ҳамин 2 сол пеш наметонистам пухта ягон чи мисол ҳамин пешравӣ мекунид мисол ҳар чиза мисол ин дафъа як дафъа кадам мисол нормални шуда забони худо мо кади гап занем не ки дафъаи дигар мисол ҳаракат мекунед ки азвай беҳтар кунед мо азвай беҳтар кунед барои не ҳамин шуморо гӯянд ки натонисти шумо чӣ мегӯед дар ҳамин гап не мегӣ брат дахша ман метонам ё ки хай ман ислоҳ мекунам мисол ман медонам ки мисол ман ҳозир идеална паз намекунам ман намедонам ман ягон хел курс нахондам ҳар кас то чени тонистанаша мисол мекунад барои ҳамун мисол одамо ҳастанд ки ҳамин чиза мисол ёд мегиранд мисол кам бошадам осон бошадам ҷавоби мехостагимона нафаҳмидесте шумо қаҳрдод мекунад ё не ҳама қашақайткоҷики мана қаҳрам намекунад барои чӣ ки ман медонам ки ман идеални не барои ҳамин ҷавобам ана апай гулҷавон шумо чӣ ваё буромада рафтаган апа гулҷавон ба фикрам ки буромада ана ситора гуфт ки ман хаб намекунам мисол мара ганда гуфт ман ганда мегӯям мисол не ки як хел вақт ина инҷа нависиканд ситора ки ситора мотра ислоҳ мекунем моро қартон мекунад аки апай хосият например як комментария мо мегӯям ҷа номаш киява аккаунта шаҳноза номи амо аккаунт ва фамилияшо намедонам турати як чизакатай шаҳноза нависки короче чӣ гапи урусия гуфтам ҳамро нависа эҳтимоли ки хандаои қатора кадай аки просто издиват такаша ки ту гапи неправильно гуфти агар ту например ма ислоҳ мекардани бошӣ мегӯӣ ки апаи хоҳари
نجاشا خطا گفتی نه خیلی میشوه نمیتونه اونجا اسمالیکای خنده و پریکول کنیم یا فهمیدی؟ و با من گفتم که مقصد اگر شما با مقصد نه فهمودنی باشه گویا که همین چیزا خطا گفتی و این اگر در جان ما ترا ما اصلاح کردم خطاگی نشون دادم چی نمیتونی هم زبان روسی گاوزه برای چی گام میزنی ما همون سلوه ممکن که همون گپ ما با تاجیکی نیفتم با تاجیکی چی میشوه ممکن هم با تاجیکی نیفتم با روسی پراوی نگفتن نمیتونم بعد چیکار کنم خیلی فهمو انا که نگاه کنه اینجا ما را گفتستن که بنای دختره گفتسته که شیرینه کمال و بلوگاتم معنی نداره همه مونده داخل بلوگی رو خفه نشوه فقط در دوی خونه این شروع کردم نون کردم مایخو کشته میگم ای بای خیلی چیزا را نپرتوین با فکر شیرین شاید آواز ما میره شما یا که نمیره ها دویزده ولی پشما الویده بودن خیلی کدام در کار تماشا میکنه دستگیری میکنه افای خاصیت کدام در کار نیست یکم کسی ما مجبور نبستیم در کانالمون نه آخه ما چیکار کنیم با فکر همیو اینو میگن خونه ما روز در خونه خونه‌چینه مثلا ستاره ما مثلا اینا اینو چیکار کنم برای سبیل اسمونه کنن رختی شرک فلک نشون کن یا نمیدونم مساج کنی را نشون کن آدمایی که در خونه با فکر خونگی نشون میتین آخه کی خوشیت ما حوزی کم ترک همون دختره که پشتی تلفن سوال دادگی را میگم خواهر ممکن دختری ما شوه ما همه قم میگم شکی بلوگ معنیش چیه بلوگ این درباره حیات خودت فعالیت زندگیت خوراکخوریت کجا رفتنات بلوگ شخصی میشه ولی زنه که بیچاره خونشین در خونه شیشته بلوگ میکنه این ما حوزی همه جا محکمه که ما تمام شهر ما نشون تیم ما چیکار کنم مجبور ما خونه قصه ما دزیدن بلوگشنن مجبور نشون تیم برای همین چیزی چه گم هر کس به خودش یک چی میو در یوتیوب این چیز ما باید ذکر نشویم او دخترای پادپیش کم آنچه که معقول شونه باید همو جا دروین یعنی آنچه که مقبول شون نیست ندروین تماما این هر حقیقتی تلخه مجبوری هیچ کس بسته نمیشه که بیا مرا تماشا که برای همین بلوگ это личная жизнь каждого блогера میگن بلوگرای روسیه و خارجی کسی در چیز معقوله یوتیوب میو پویسک میزنه برای می جای خفگی نداره کریتیکا را مردم ما یاد بگیرن مرحمت آشون شوه نمیتونن کریتیکا فرق داره ای بیچاره پشتی تلفن همه گودک چودک یا که بدونن خیلی گپای بد نمی نویسن ستاره ده یا مده یا خود ده می نویسن که اپا همه اوقات نتونستی من میگم قبول وقتی می نویسن ای رود سیاه دیگه اوزه دیگه گفتی ستاره که میگیری در قبرستان ایوای میمونیش یوتیوب تکستو این هم خیلی گپا افای سالو همیشه در یک کانال دیگه مهمون آیوزیم نامش زویزده تیجه همه کانال هم بشناسه کی؟ زویزده بود پیش با چند قبط گمش کده بودم پیش بود نمیدونم زویزده خطی سیمون میشه سلام علیکم زویزده سلام یا وقت من میدر اومدم چند قبط گمش کده بودم آواز مرا میفهمین نمیفهمین همه کسا سازن خوبین فرزندتون سازن شکر شب سیاه بگن اینایی تپیچکوی پویون بفهمن کانالی ما با فکرم که کانالی بلوگ بیایی لیکن بسیار آدم ها فکر کردن که کانالی ما بچگیه نه زویزده ما میدونستم که صاحبش زنه بعد ما به صورت بچه ما علیش کردم به صورت زن موندم بگیم بازی آدم ها میدونن که کانالی زنکیه شما بلوگ تر کرده بودین پیش سالو پیش استیتورا پیش همه بده میتونم ستور دم و یک لباره پرتوتیم برای چی؟ برای چی که ما بلوگر شدنی در این مقصد نبود که ما بلوگر شوم ما فقط ای حواسی فرزندم بگیم که فرزندم ویدیو کردم که بچه ها که ما مایدکی در یوتیوب پرتم وقتی کلان شوم بینن گفتم ما همین فکر رو در سری ما بده خیلی بگیم که ما برای یکم مقصدی پول کنی خیلی در فکری ما نبود و ما دیگه کانال رو نمیدونستم فقط کانال شما بود اپای خودت تماشا میکردم در گرمانیا بودین همین سه کانال بود دیگه بلوگر و زنان نبودن با ما پادپیش چیگای ما اومده بودم ما اهمیت نمیدادم منو چی درباره یوتیوب یکم فهمیشم نداشتم
بگم که تلفنم شکست بردم در استاد دادم پلی قیمت گفتن دیگه تلفن نگرفتم نه پرول نه اکاونت یگون چرا نمیدونستم اینم خشید یک سال ای موبایل گذشت با دیدم که بلوگرای زنان بسیار شد و درباره یوتیوب فهمیدم بعد خواستم که مرام کانال داشته باشم شوهرم گفت که بیا یگون کانال دیگه بشویم در این پول подписчик جمع میکنی ما راه کردم گفتم که نه برای چی که در اونجا ویدیوهای بچه‌های منو میفرام که سه کانال داشته باشم خیلی ماده نمیفورم یا چیزی که قطعا تا آخر میفورم امرا برام بود دیگه بورا سر کردم بگم تلفن گرفتم پرول و اکاونت همش فهمیدم نمیخواد برای ما یک سال ای موبایل رفت انا که سوال با بلوگرو افای خود سوالی من کنین چی در یک بلوگرها باید دیگریش بخیلی میکنن آیا بانی بلوگر زنای تاجیک رقابت هست یا که دوستی افای سوال Акы ма и чизо дурум хосият худуд медони ки ма 10 гурӯҳ да фейсбук дорум да одноклассник бо беғарзи да хона онлайн дарс мекунам ба и чизо намерасам не ки ма фикр дорум ки и хандовара ки як каса бахилӣ куна просто и духтарои ёш блогер шудагиам блогер будан тамоман бояд айми маданияти либоспӯшид сар карда то ҳама чиз фарқ куна то характеру то гапзанид лекин афсус ки мисол баъзеҳо ба якдигар ҳами ҳазор меша дига дингуз мезана аввал то ҳазор шудана 10 бор менависад апа савоб шесвамон ҳами ҳазор меша дига рангу намуди аму блогера намебини и шогирд буд ё кӣ буд барои ҳамин ман хари чизо дурум на ба хелишам кор дорум касеш ки мега апа мон мемонум мебинам бо масиҳатш метунам бо зораш мекунам ки аммо ман блогер ба хотири просмотри ман надро ба хотири худат ёд биги чизи тайёра гуфтум мондагим дар даҳантон ҳазм карда наметонӣ ба мешине ки фалон блогер бахилӣ кард и бахилӣ неста ба наздики як кас гуфт ки саодат қатим гав назад бечори саодатам зиндагиш кор дора и дора мумкин вақтш нашида ино сразу андешаи худшона мебуроранд фикр намекунанд ки ҳамин занай модара ё ту 7 кӯдак дорӣ кор дорӣ вай бахшид ҷавоб медиҳӣ бояд одамо иро ба назар гиранд ёда бояд мо 24 соат қатъи ё машғул шавем вақте ё ҳазор шудан ҳамин хел дингуз зада мераванд дига мо намебинем автонамудшона баъзеша ҳамада дахл надора барои ҳамин хафа нашавед ман ҳамин хел мнение дорам ки хосиятҷон ситора шумо чӣ ҳамин саволи ҳамин одамда дар бораи бахилӣ ва рақобат конкуренсия ва бахилӣ ман хиёл мекунам ки ҳамин блогерое ки намегӯем баробари ман баъди ман сар кардагиам ҳамаш дигонаанд якдигариш кати иш музикая чӣ вай чия дороӣ мекуна ишам иша мепурса чия нафаҳмам хеле ман надидам ака бахилию рақобати хел чиша қатъи ягон блогерам гапам нагрехта яъне дӯстияи рақобат нест байни занако ман надидам надонам خیلی ممکن باشه که بگه که ما باید پیش رو مقصد و بینه ما پیش رفته ما باید باید کنه این مقصد همه باید این باشه که موتیواسیه ده و پیش رفته ما باید باید گذاره مقصد ما نشینیم نگاه کده و هم حرکت میکنه خیلی همه کار گپ کوی بخیلی نیست ای پروسه برای یک удучение канал و حرکت کدوم پیش میره молодец انا شما چی میگه طرفاز بخیلی و رقابت کنکورنسیا و بخیلی هسته ба фикри ман инҷа майдони рақобат рост не ки ҳар якта одам ба худо мисол ақл фаросат додааст мисол қоида ҳай қонун ҳай мисол ақл кор фармудан дар кор мисол ҳама чива қоидаву қонуну як чия мисол чихел як чорчӯба мисол ягон хел фикр кардан дар кор ки мисол зарар нарасонед якдигар ба ё не ки ҳар куҷо ҳаст мисол ҳар чӣ ҳаст рақобат ҳаст не ки ҳаракат кардан дар кор ки мисол мисол зарар нарасонед ба якдигар не ки рақобат ҳама ҷо ҳаст ин мемонад ин ҳаст мисол манамин пухтупазии каналое ки мова ҳаст мисол ҳар якта одам мисол ҳамин якта чиз мисол 10,000 просмотр гирифт мисол якта печени мана мисол ё якта пирог мисол ҳамин 20 канал бошад ҳамун 20 канал ҳамун торта мепазад ҳамун 20 канал ҳамун пирога мепазад барои ки бахилия ба фикри шумо ё рақобат ин рақобат ба фикри ман барои ки тренд ба мисол финиш рақобат
Ana rozi рақобат звезда шумо чӣ мега ина шумо ҳама пештар кардем мулиам дадам қазо битудаги чида бахилия ба фикртон ё рақобат намекунед агар бахилӣ боша бояд ман бахилӣ кунам барои чӣ ки ай ҳама тафомонда ай ҳама маем бигем мекунем ман бахилӣ намекунам мумкин ки ман айби худам мекунам барои чӣ ки ман худам ҳаракат накардам аяввал партофтам бо дуюмбора сар кардам гуфти дар гуфтам ки ютуб нағз мебинам хеле одамора неке ман фикр мекунам ки одамое ки бо як каси дига як хӯрока мепазанд мебинанд ки ва ё пешрафтаги просмотршон зиёд ва ё такрор мекунанд и бахилӣ нест просто ва ёрам мехоҳанд ки мақсад марам ҳамира тайёр кунам просмотр зиёд мешавад ки мекунанд ки лекин намешавад зиёд иния неке бахилӣ нест ман фикр мекунам ана иҷада апай таало дамиҷа боша я блогери дига ай чия апай таало буромад ба фикрма ай Германия Сабрина салом алейкум алейкум ассалом апай хусияҷон ҳамаи шуморо салом алейкум чӣ хел нағз апай хусият ки хеле зуд якум бор дар омадам озӣ аввали пеш чӣ гуфтаниём аввали пеш ҳамаи подписчикое ки нигоҳ дорам ҳама занҳои меҳрубон имрӯз рӯзи рӯзи ман буд метавонем ҳама каса табрик кунем торта ҳайҷогаи хӯрдем табрик сабзиҷон чӣ хеш мондан сол сиҳат саломати умри дароз ҳавоси фарзандое бинед язнақти вай қӯша пир шавид ҳамин хеле раҳмат Германия нишон дода гардид мо айнҷа Италия нишон медиҳем ҳамин карантино бисёр монда карданам ҳама бовар кунед иншоалло ҳамаш мешавад ин апай хусият бам раҳмаст ки имрӯз мегами фаҳмида эфир дар омадам ки апай хусияти хеле вай қатӣ кардааст суҳбат кардан қатӣ беҳтарин ки занҳо гап мезананд ва подписчикҳо ҳам инҷа мезананд беҳтарин чӣ хел идеяи зуд духтаро шумо да як савол ака иҷа дар хеле блогерон нестае савол насам пас барои чӣ қисми зиёди блогерзанҳо блога бас карданду рӯ ба куртафурӯшӣ оварданд инаш ба чӣ мегуфта бошанд ба шумо чида блога бас кардияно бизнеса гузаштем медонӣ апай хусияҷон ки фикри ман ин аст ки апай хусият ба хотире ки бисёрш кардан аҳамият дода бошем агар бозор мераванд бисёри баъд интерес нишон мешавад подписчикошон ба мисол ин нархи ваяш чанқа иш чанқа оҳиста доставка ки мекунанд баъд шояд ба ҳамин хотир раи бизнес ҳамон влог не баъд бизнес дарафтагӣ фаҳмо значит уже бизнес выгоднее влога ваёда барои аё ҳамин хел аст значит ба ҳамин хотир мисол мебинанд ки кадомаш хубтар аст мебинанд чиам арз влог кардан мисол мерава як нарху навоя нишон метиҳад бисёри кас аст ки мисол ҳамон чиз дар зор аст ки бояд як кас доставка кунад дуруст ба ҳамин хотир баъд оҳиста бизнесда меқапанд ки чтобы ки бо шавад ва бисёрта продукташон шавад ҳамин аст ба фикри ман фаҳмо ина тамошобинон шумо агар савол дошта бошед блогер Германия Сабрина дайна бинависе мавзӯъ мехонам дига ҳама меган як аз бизнесмен дига ҳама бизнесмен мешавад итораҷон гав ҳар кас мегӯ ризқи ҳар як инсон ба ҳар сабаб аст апай хусият ба ҳамин хотир ин блогер мебинад ки ҳамон аз блогаш фоида нест мисол бисёртар аз бизнесаш фоида меёрад ба ҳамин хотир бизнеса бисёртар меқапад хай ризқи худованд ризқи ҳар намуд метиҳад ку мисол баъзе одам да мағзи ҳисоби мисол блогер фикри ман дигар намедонам алло салом алейкум апай Сабрина чӣ хелен созӣ меша шукри худо ҳамҷод ҳастем чанд касе кам намудем ҳичи беҳтар шудем
کده هیله را بسا خدا بشکر نادم سوال چی بود اپای خوصیه؟ کی با زنکایی که اول ولوگ میکردن از پرتفریتی بگذاشتیم هم یک چیز مودا میشوه با مودا میره با یک چیز دیگه در مودا میره هم خیلی بلوگری هم همی بلوگ کرد با هم کتا مودا برمد و هم کتا فروشی نیک ما دا میبینم که اگر که همی بیم وایم ساتیچکوی ما همون چیز نه پرنیمات نکنم هم پورا نمیکنیم برای که ما چند که بیزنسی مکتی وای کدون بیزنس منو کتی وای کدوم دگاو کدوم وقتی دیدم که نه پرنیمات نمیکنه آدیتوری ما همین چیزا ما گفتم نمیکنم ما دا سامی گلانی گفتم نه پرنیمات کنه همون تماشابی نیماده همون چیز معقول شون نباشه значит هم ولوگای ما معقول شونه ولوگ میکنم ما دیگه نمیکنم همین بار تفاوت میکنم نمیشوه میپرتم شده نه پرنیمات نمیکنم میپرتم شده میگه همین کارا کردیم نه ما ولوگاتو نافتره ما دا معقوله ولوگ کنیم میگه و من ولوگ میکنم خیلی آدم هست که با ولوگ معقول شونه شه مگزین هم هست تماشا معقول شونه برای که بیان نمیبرویم بیرن ببینن و یوده خیلی معقوله نه که بسیاری آدیتوری اگر ولوگ معقوله حرکت میکنه ولوگ میکنه گوش کنه همه مونده داخل داره همه مونده سوال دادیم مادر تاجیک دختر تاجیک بلوگری نمیزیبه شما باید فکر کردگیم وقتی بلوگر شدین ویدیوش شما همه مردا تماشا میکنن باید ایرین همه بلوگری زندگیتون ویرون شود ستاره شما اول جواب چه ای بالای بای ستاره از جواب چه اوه در این گفت نمیدونم چی بگم کدام مردا که بیکار بوده که میشته تماشا کرده ما کی بوده که ساتیک میبرم یا میرم اپلود میکنم یا کم میکنم کدام مردا که بیکار بوده میشته تماشا کرده من خیلی مردا که نمیدونم من مردا که خودم خلاص نمیبرم که وقت سرخور نداره مردا که من سر بر وقت میرم نمیشتم میبیاد در کدام مردا اینترسن یا که در درون یوتیوب زنی تاجیک نیستن میگوین در درون یوتیوب هر یک زنی تاجیک اشتر لینک ویم با دل شخص تو میدونید اگر کدام در کار باشم میدونه تماشا میکنه انا وایو رو نمیشه خاطی مو هفتهش نه کو کجا رفت کجا کات کجا اومد ما بعد در خیلی بورا ما سوال جواب ما خاطی آدمای خواندگی در طرف گویم در طرفای عربستان گویم در طرفای جایی که علمی نقد میگیرن ما سوالم در جواب گرفتگیم در یک بورا دینی ما سخت است ما باید زندگی ما در یکم داخل یکم زیان و ضررش نمیرسه برای که مرده که من در باور دارم من در چیز اجازه دادگیه و کورا ما سر کردگیه بعد اینا در اینجا نوشتن آواز زن سطر چی میشوه؟ آواز زن سطر نیسته آواز زن سطر باشه چی کنم شد پیش ملو رفتن زفرید نیسته میروین چیز پرگراد گاه بزنیم همون دوره پیش دیم پرده میدادم دو طرف لوگو در طرف گویم همون زنک و طرف در او گاه میداد این سوالش میداد نپریمیر یکم آدمی خوندگی دم زنک میره در فرا میشنه دو فرا وای پرگراد موبایل در پرده نکی آواز سطر نیسته من در سوال دادگیم سوال ما گفتگیم خودم در جواب کدام میده که همین چیز در کورای میکوه میچوه خودست سوال شده جواب میو من خودم در یکتا گفتگیم دیلی من سخته در خیلی برا وقتی که آواز یکم تلفاسون نکنی گویم با یکم مقصدی بعد در همون کانال یکم کاری نکنی که یکم کس ایرخ بیرخ شد یکم تربیه بزید ندید همون کانال یکم کسا یکم زیان و ضررش نیست در نقل ویدیوی من تماشا کرد یکم کس ای گویم تربیه بی تربیه شدیسته یکم راهی بعد نرفتیسته چیکو کدیسته نپریمه چی نشون دادیستم که مردمه میگیستم همین سوال همین کدام همین سوال داده یعنی جواب شنایسته که ویدیو من تماشا کرده آدم‌ها یگام بیمانش نیستن بیرهش نیستن یگام کوری بزید دست نیستن که نفهمید من گناهگار میشیدم یگام پریمیر بزید دادیستم خاطر نمی بود چی برگانه از اون نماز بالا نمیخواد چرا؟ های مسئله دین و سیاست هم میگذاریم تماشا اینا فکرهای سوره را گوش کردن فکری و ایتالیا را گوش کنیم در نمی سوال مسلم در کدام حدیث نوشتگی که آواز زن سطر کنی همون دلیل حدیث همون چیزاش کدام سوره کدام وای قرآن در نوشتگی کنی گویا کنی مودان نه باز یک چیز دیگه است در اینجا که زنایی که مسلمان این یک تاجیکا مسلمان نیست و در دنیا همه ملت مسلمان دارد نه زنایی که این
بسیار مسلمان‌ها را می‌بینی و یا ولاگ میکنن یا که یگان ریسیپ دارن یگان ولاگ میکنن یگان چیز میکنن رها هست که مثال بعد اگر زمانه را گیریم در این زمانه همه کار گناه است همه کار یا تلویزیون تماشا کردن گناه است یوتیوب در آمدن خودش گناه است لیکن وقتی که ولاگ میکنن خیلی سر لیچ نشون بده زن شوهردار ده ها زن باید مثال عورت محکم باشه درست وقتی که زنی که مثال چه سر لیچ نشون نداده است یگان کاری بزرگ نکرده است مثال این فکر میکنم که یگان چیزی بدی نداره اما بعد یک چیز دیگه که وقتی که کسی که بلاگر میشه اولی پس آمیز از ازدواج از شوهرش میپرسد یعنی شوهر از زن باوری داره که میمونه میشود این جمهوری وقتی جواب تورتاز گوش میکنیم در سوال سلام با همه شاید روی همین بلاگرها زندگی ویران شود الو بله درست گفتید اپا جان در اینجا سوالش همین خلاص که شاید از روی بلاگری زندگی ویران شود اکو مثال خیلی که مثال من همه خیلی شد که مثال من بازار حاضر پمیدور فروشی رفتم پمیدور من هیچ کس نمیخرد مثال من مثال بگویدم مثال من توق میپذیرم پیراق میپذیرم مثال هیچ کس نمیخرد مثال محصولاتی من مثال طرف نمیکنند مثال همین نمیبیند 2 مینوت 3 مینوت همه خیلی چیز که مثال همین بازار به مثال یک چیز هستی مثال تو همون چیزا تیار میکنی یک کس میخرد مثال بار تیار میکنی یک کس میخرد مثال ولاگ همه خیلی چیز که مثال حاضر همین ولاگ برای که طرفای رسیه و مثال همین ویدیو و همین توجکای ما بسیار شدگی توجکای ما توجکای خودمون میکنند میگن که مثال همین رسیه بودد آیدتون همین خیلی هوا همین خیلی فضای دل میکشد میگن پا میرود برای همون دلشون میکشد پاشون میرود نکی مثال همه جا هست مثال مهمون میشن خانه شما میبینن مثال آدمای هست که خیلی رحمت میگن تحت دل میبرن نکی باید آدم هست که میگن که کارتگیری میبیاد میگن که میبیان میکوان یگان بیتانه میرن برای همین خیلی چیز مثال هست هم خیلی پاپولار میشد همین بازار یوتیوب همین پیشرفته حساب میشد مولی مطبعه ها حساب میشد برای همون اینجا گپ میشد گپی ناب میشد گپی هرخیله میشد برای همون خشت بار میکنید بارتان خریدارگیر خرید شده است مثال پراتماتر شده است پیشروی شده است خشت ها دیگریزی وقتی گپی من همین بسیارم فهموز دیگه دست موتی میگه در سوال همین مردن سوالش چی بود یک بار دیگه تکرار کرد پای خصوصیت فراموش کرد باید که شما زنکو چی بود یوتیوب شوی بلاگر شویتون چی؟ ای پشتی همین بلاگر شویتون قطعی اولواتون ولی ویرون میشود هم خیلی معنا دار برای چی ویرون میشود ما خمونا نشون ندادیم یگون گفت دیگه پی نه دیگر زنها که خمونا نشون ندادیم یگون گفت بی‌معنی نگفتیم یگون کاری بی‌معنی نشون ندادیم فقط که در خلق و در همین در سوال شما اول با میان میایم ما خودمون نشون میتیم خوب نه برای یک نه اپای خودت اینجا برای یک خیل مردایی که نمیفهمن مقصد که نه زناشون نمیفروشن که زناشون نشون تیان خیلی برای همون مردم میگیم اینا خو ما نشون میتیم اینا نشون ندادیم برای چه زندگی ما ویرون میشه یا که همین تلفن همین یوتیوب برای خلق تولید ما دیگه خیلی فهموندگی هم دیگه خیلی میفهمین خیلی که دیگه مملکت دیگه خیلی پرینیمت کدگیان از تلفن برای خلق ما دیگه خیلی فکر میکنن تو تلفن داری کامون و ای باید تلفن داشته باشه برای چی
телефон ягон кори бемаънӣ мекунӣ дар телефон. برای که من میدونم که میگن زنی باید تلفن بوزه. اینی خیلی فکر کردگن که وقت انا زنی باید تلفن بوزه تمام اوقات تلفن گرفته چیکار قدر ممکن قطعی اگون کس اپاش گام میزنه اوچاش داش آدمای هستن که قطعی اوچا و اپاش نمیمونن که با تلفن گام بزنن. من حیران میشم، من نمیدونم خیلی آدم رو. این آخرام سوال یه ساعت وقت کردیم. بلاگر زنهای محترم آیا خودتون ویدیوهات خودتون رو تماشا میکنه یا نه؟ سوال بر طرفان. همون ویدیو منافع خود کرد با فکرم ایام подписчиков да хмон бисёр тамошо мекунем. ما چی سیتورا؟ Начаканда нарезонда ки дагон рош хато набоша бо ки бо басар муна конечно монтаж кадан видео да дилет мезана дига мегӯи гум ки намонамро дига намешо ки на самом деле бисёри бад тамошо мекунида уже азиёт яке ягом дашта хатошта ягом чизи нишон дадам яке ягом худам да ягом чора тохта бошу мазори ахорниш ва пересмотреть мекунӣ мебри монтаж мекунӣ ки ба вай хиёл мекунам ки мо бозӣ карда ҳамчо мекунем мепартоем пул ҷамъ кардем лекин намедонам вай мо ҳамқа меҳнат мекунем ҳамқа анализа филтр мекунем ки да ягом даш ягом гапи безепу ягом худмона да ягом чет нишона додаги бошем хай ягом айбаш набоша ки вай видео бро яхшрӯ ки او مردم باید تماس میکنن عذاب میکنن مثلا که او خوبه با اول یکی کسبوتری من طرفی مردک بچه ها رو نکی چی خیلی و ویدیو تو за того что ما باوریش نیسته за того что مثلا اون که سرش بگوده کاش وسط اورش یگم چیزی خطا فروختگی یگم چی میداره پرویرکا میکنه بیو بچه بیو برای همین تماشا میکنیم کنیش نه خیلی بیاهمش میکنیم که گیریم پارتیم چیزی که پیشمون بروما بیو بچه در مهمانی ما دستگول های سلام علیکم بیو سالی اوچاش بیو چوکرا نه تمام خورا چیلو سویتا کشیم نوزیه سویتا کش بچم بزن دستگول سلام علیکم نمیفهمیم اوضاعتو دارم سالی اوچاش دورو خورده که بچم شاید آوازشون خاموش کرده گیرن خاموش کرده گیرن برای که آوازشون نمیده بپشه اینا با امین اومد ای سر گویندره آوازشون ناومده ده من بسیار نویسیم سیانتانا که دخترها برای چیش ما ادبی گل نمیزنه در ویدیوتون دیتاره شما خود جواب ده برای که من در اویلم همه خیلی میزنم من خودم مجبور نمیکنم برای وای یه روزه ویدیو نیست یه روزه ویدیو من هر روز باید خودم مجبور شم من خیلی که در اویلم گام میزنم قطعی شوهرم قطعی خونگیام در بلوگم هم خیلی گام میزنم این بلوگوی من گویم ویدیوی من یک چت حیات زندگی من این گویم وای میمونم مدد خیلی گم میمونه در نفهمید میمونه در مرحله باید گویم هر یک سال بعد و میگردم تماشا میکنم میگم چی وقتا بود چی بوده میگم کدا کم قمایده بودن این وقت سال 2020 میرم تماشا میکنم بچه‌م مایده بود میگم وای وقت برای خودم خاطره خیلی وای که من تماشا میکنم خیلی وای گویم معقول شده تماشا میکنم اودیتوریوم گویم подписчиков ما به نهایت ندارم که خیلی حیاتی من اینترسابات میکنن گویا روز ویدیو نپارتم گویم میپرسن که کجاش دین چی کردین این پروست هم یک روحی پول کار کنی هم با یک روحی هست که در این غریبی شدن دیگه میگی وقت تماشا میکنم ویدیو شما یا اکا پیش رفتگی برایم پرسیدستم شما کانالتون چی بود خطاگیش در چیه یا خطاگی زویزده تجی خطاگی اکی خیلی نمیدونم بلوگر بسیار شده همین دمابرش هم چینده بسیارم تماشا میکنم اکی بود پراسموتور ما هم بودن غلطگی برای که اوجه همین ارلان گرفته و شده دیگه نمیدونی اما ایش بلوگویش ایش دخشروه گویم بلوگ نیا اوجه نه زیاد گرفتن همه بلوگی رو پروستا اودیتوری ایمو کم های پروستا تاجیکستان دا ندارن اینترنت وای فای که دروی هم گویم دای نمی اوچمشون یک گویم هم اینترنتی ایمو بازور دا هم یا بر گام میزنن با چسبیده گویم ندارن خیلی نمیدونن که ایمو چیه یا ای وای چیه دا یوتیوب چیه یا کانال چیه خیلی زیاد نمیدونن تاجیکستان اگر که همین چیز تامین باشه ما اودیتوری خودمون هر یک کدوم 100% میو برند دیگه دولتو تاجیکستان اینترنتش که 300 قیمت های همین سبب اودیتوری همو کم های 2000 4000 هم ماکسیموم 5000 میشود دیگه میره دیگه بولو
نمی‌فای خصوصیات دیگه بلوگر تماشا میکنم نمیره بالا برای که аудитория توجی کمه مردکو اگر تماشا کنه لحظه گروه نه پرمیر یگم که کنسرت یگم چی بینه و همه تماشا میکنن و 200-300,000 پرسموتر میلیون میشه برای که همه تماشا میکنن جای گپای بی‌معنی همونجا هم پرسموتر ای ما همه زنکای بیکاری درون خونه аудитория همه زنکای بیکار درون خونه خیال میکنن اگر مردک زنک خیلی کلوت میگن مردکو تماشا میکنن اگر ما مردکو تماشا میکنن اول ما میلیون راستگی بدیم برای که اسپکتاکل و لحظه گروه دیگه چیزا ببینه چه خیلی پرسموترش زوره برای که وای میتونه تماشا میکنن مردک زنک اما کی تماشا میکنن ما همین چند تا 2,000-3,000 که هست هم زنکای هم دو تماشا میکنن بو مینویسن که ما زن هستیم خیلی مقصد دارم میشم تماشا میکنم دیگه ما میبره دم غریبی وجه میفهم اگر که دم کمتر میاد کمتر مردوناش دیگه میشه ما وجه میدونم که مردک هستن نشده همین چیز نیستن انا میگم که مردکو باشدن به هم دیگه سوز نمیگیرد فقط جنگ و هرگبونی من چون میکنم در زنکو و جنگ و هرگبونی نیسته کی جنگ کده من جنگ خیلی ممکن پاتیچکو باشه گمتا که بلوگر با بلوگر نه من جنگ کردگیم یا بار کی زینب بسترم دیگه جنگ منم نشدم دارد ما مادام جنگو خیلی یاد میشم جنگ نسیدم میگم جنگ شوم اگر جنگ شوم ممکن که مخلص پیدا کنم و پرسموتری ما بسیار شود انی حقیقی میشه چی لیکن انا می گفتم درست است من نمیدونم کلانتر نه ما اپاتون میخوام اگر مرا بگی راست اپاجون گفتم درست است منم این آواز زیر میگن که چی با فقط خونه نشون میتین بای نشون میتین اینا من کاسمتولوگم من وقتی که کار میکردم از خیلی در کارانتین وقتی که کارم شده بود من سالن دا کوشش میکردم اچیسکا کردن نفهمونم مایکرو نمی همه چیزی که با تکنیکا اچیسکا میکنی لیتسه من کسبم که همین بود من خواستم در مردم خودم نشون بدم اما پرسموتر ما میبینم اپاجون باور کنین مشهور بله پرسموتر هم به نول است وقتی که میبره در ویدیو یگون بلوگرای دیگه میبینم یا جنگ رفته سه یگون چیزی مثال پرسموتر نقض میگیرد منم حیران میشم که برای چی هم خیلی چیزا بسیار پرسموتر کم میگیرم اپای خاصیت یاد داشته باشه ما اول پریچوسکا میکردم دا یاد داشتین مرام خوندگیم بگیم که مرام دامی پیتر خوندگیم 6 ماه دیپلم گرفتگیم پریگماخ استیلیست звезда شما نه والدی 90 شما یا مکرم سالی من نه من شما کدوم نه یک کسی دیگر هم از звезда بود اول پریچوسکا نشون میداد من همون دوگانه جون ما همین شما مرا نشناختی ما شما مرام در پیتر کار کردگیم جوی سالن دا دای короче да бани блогероч могу сане на هیچ کس بعد نمیبینه نه بلوگر برای چی یک دیگر اینا مثلا بعد بینن مثلا از بلوگرانی که نو قدم میمونن پای خاصیت بسیار اهمیت میتین بلوگرای پیشرفته را که خطاگی ما چی مثال وای میشود تازه میشود روز بر روز به خاطر که با بلوگرای پیشرفته نگاه میکنیم برای چی بدبینی باشد مثال و یا مثال با چند تجربه کاری بسیارتر دارن و همین خاطر من خودم همه بلوگرای نقد میبینم برای با تیم بال بلوگرانی که کالگا اختیار خیلی بد میبینه و خیلی همینار میکنه و هم گویم کالگا بد میبینه مهنت یک دیگه همون گاو دادسته که با منطق روست نمیه وقتی که دو تا همسیم در یک کارخونه کار میدوین اول هر سکرتر کم باید تصمیم شود جونیشین باید رئیس بشه مخصوص مثل که هوای بد نمیبینه انا میدونی برای چی اپا خاصیت میدونی برای چی برای که باید در یک جا کار کردن بلوگری هر کس در خونه خودشه هر کس وابسته به خودشه که چی ویدیو میکنه چی خیلی میکنه هر کس زندگیش هر خیلی روز به همین خاطر چی نداره زندگی خیلی پیش برده هر کس آدواری خیلی داره بله درست звезда что-то шмогла айсар بدرویم звезда увозиш вообще брома драфт бай найдет садaf увозтон вообще намеброя садaf гул
Садақгул блогер бошед чӣ бошад бизнес як бор бироя айсар бидроя ки овозам фойл ним мурд Ovoz chi? Она везде айсар бидроя ки овозаш вообще намеброя мепайчало лабай мегум байнда телефон шид рафтам ози овоз аста ё Ана омад овоз пайшалаҷон гапода гавзане напайчало пас саодат адрурин ози гуфтам саодат нодуруст омадеста саодат ҳамиҷа боши силкара баҷиқ мебуре Google Chrome Яндекс Google Chrome баҷиқ микрофона баҷиқ камерара стоп бимон ном бимон бидро осонакай вай мегум капаи блогеро ду дига андоз меспоре ҳамато нобаста аз маҳалли иқомат короче қонуна то 1 апрел у блогерое ки ай 10,000 зиёд доре бояд раве номнавис кне худотона и агену мода дахил надора 10,000 ҳисоб мекунанд моддаи 48 касе ки баъди 1 апрел нарафта файродшон мекунанд чораҷӯӣ мекунанд нобаста аз маҳалли иқомат яъне ки ту дар кадом гӯшаи дунё бошӣ معلم گفته بودن که تاجیکستان در فقط مشادوزی فرق ندارد значи در کدام دولت است همین روز قرارشون خوندم ولی با قرارشون برای با ما میپرتم در صاحبشون نویسندگی یک ای بنداشته که نو بسته از محل اقامت کجا میشه روسیه میشه مثال خارجه میشه نداره خودش هم 4 копейка метабова налог мебанда то ба кадам не нигоҳ кӯ вақте 10,000 ай бо шумо нишон метаҳи ҳамаша баъд ихебай намегиранд маҷбурӣ шумо ай ҳаму ҳисоб масалан ман $105 ак як бора кор кардам ай ҳаму мегира $10 масалан ай да худ мебинад ки чанд қадар мисол да худ меёрад ҳози Орзу Исоева Беҳруза Тоҷик шоура баъд оно канали дугоно Хуҷанди духтарако бисёр канали хуб доранд канали Увора ва ё миллион ана Увора ози файрод кардан бой бошафи набуд бисёр филкотни да $10 чини метавад масалан агар $1,000 кор кунӣ $100 мегира $1,000 кор куна не $100 намегира $70 бояд налог биспора бахайра иншаллоҳ ба ам рӯзои расем ҳичи гира вай худо бутад дар як шав мета ҳамии саодатбонуи мо дар як шав подписчикош 10,000 шудагия ман шоҳидам так што худо бутадтона ҳаматона духтарако معلمجان این یک تاجیکستان بمی همه یوتیوب اینستاگرام налоги дополнительно ё ки дигар ҷоҳо ҳам ҳастме налог аз инстаграм ютуб ҳама сомонаҳои иҷтимоӣ нобаста аз маҳалли иқомат яъне шумо шаҳрванди дигар ҷо набошед тоҷикистон ҳисоб шавед ҳатман бояд биспоре ман раҳмат фаҳмидаму ки мисол шаҳрвандони россия шаҳрвандони европа мисол ҳамин мисол ютуб худаш мегирад мисол ютуб вақте ки мол метиҳад вай худаш онҷо мегирад бале не ки ҳамин налога фақат тоҷикистон барои шаҳрвандош мондагими ё ки якумин шуда тоҷикистон не ҳаста ин чиза мо бояд претензия накунем ман омӯхтам налога дар германия масалан ай $700 усура сразу вақте ай Калифорния пул меояд туда налог меспорӣ то $700 намеспорӣ барое ки ютуб 40% мегира 60% Google Chrome мегира мода ҳеч чи мемона мода 30% мемона ана вақте ки ту дар Россия ҳастӣ дар Россия ай $400 усу налог меқапад вақте ай Калифорния дар картаи ту пул мегзара ӯ файродат мекуна мега и пул ай куҷо омадеста ту мада налог биспор ҳама тамоми дунё да ин чиз вай баланд бошадан вай баъд дар тоҷикистон ман умед дорам ки ба наздикӣ қарори асосишон мебарояд бовар дорам ки ҳамин хемешаи хеле не ки ай $100 одам кор мекардагӣ маҷбурӣ бигиранд ин хеле намешава иншолло ки хуб меша ӯ одамои вай кати кор мекунанд ай $1,000 усу увора меқапанд хай
صحت سلامت پیشروی به همه بلاگرانی ما حالی تا $1000 کار کردن خیلی انشالله با یک دو سال دیگه های همون آمین 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 من یک بار اگر $105 کار کردم گرفتم دیم بار دیدم $70 شده ولی نگرفتم ایشا خیلی حاضر کارو بسیار شود بعد خیلی وای وقت نلاک دادن жалко نیر امی خدای مهربان اگر توغریش کنن میپرسدن خوب خشتگ داره خوب نداره خوب وای نداره پریویو میگن که بالای وای در کوریک همین یک که میبینی که در بالا برامد رنگ سیتورامو هبینین یک تا رولی که 41 سکوندش 3 میلیون پراسموتر گیر برای که خدا دادک ای همه تون میشه فقط همی یک دیگر را بخیلی نکنن و بعضی آدمو در همی کامنتاریو تاب یک دیگر را خیره میکنن من گیزالا میشم بعضی وقت با میگم جواب احمق سکوت ایو هم بیچاره پسی تلفن دا مثال بعضیش عصبیه بعضیش زیقه برای میورم فهمیدن ممکنه در شهرهای غریب هیچ گپ نمیگذره همش برای همون دخترها کار کردن در کار کردن میگیریم میشد انشالله همش انشالله میشه که تورپا سازن دیگه تینجم بیای مهمونی خواهی مالش رحمت معلمه جان شمایم بی این بای خیلی خدا با شکر گشتیم ده همسایه شده دخترو مالده است یگم کس هسته در چت در یگم کس نویسته استیم جو اما براف yok çok çok президент омдagi чат ба анаҳа президенти худамон тарафдори блогеро будааст намедонам инҷа кадоме ҳастанд президент ба номи президент даромдианд ози ё гизала шидеса мега хчон ба хчон чақчақ дура меган ки осия дига намехонам онаде она шидеса ози духтаро зиқ наше бачаҳои паси ва эфир ма медонам ки бисёр мардакои бекорен рӯзи рӯз дар муҳоҷират шаво бекоре илтимос ғайбат накунед занора дастгирӣ кунед ягон зан ғарӣ удузӣ намекунад западло неста блогер будан дастгирӣ кунед ба ҷои гапҳои лишнитон معلم جان میبخشید 155 کس 156 کس همه سمایلیکوی خنده کلاس با پیش همه گپوی ناز رفتار رحمت دخترو بچه همه تون در تشکر خود دیزلایک میمونه خواه لایک میمونه همه شما را ما دوست میدونیم شما ندروی پولتون صرف نکنه اینترنت ما کجا پراسموتر میگیریم و یو می آمدگدن است سعادت می دروندگدن ندروندن بفکرم سعادت همی جا باشی یا باری دیگه بگم تا همون سیلکا بدرو گوگل هروم شده میشه یا اندکس یا تشا بجیغ با میکروفون میبره میکروفون ها بجیغ نام میبره نام بنویس یکم نام بعد پایوست بشه کامیره را بجیغ شتوب نتوی همه جای نام دایا نامی کانال تو نه که یگام چی سلام یگام چی نویسن که ما امیرا چند بار میدرم میگم اینجا چی نویسن دکار بو میدرم چی باشه میدرم بعد زنکوی بلوگر التیموس رنگی همون مردکوی بلوگر بونش نیمی شاو نبروی کورچه شپک نه خداوند معلم جان دیدم خیلی همونای بعد با یک روزش دیدم بود دیگر خیلی ویدیو ده خیلی کو معلمه این ترندی یوتیوبی توجیک معلمه این هم خیلی میشد برای این وای هر کس وای خودش معلمه اکه ای اوزی اکه چه گم زنهای بلوگری ما بسیارش هنرمنده ما اهمیت میتونم که چیزای با مزه میپزن خروکای ملی میکنن پروست هر کس کوشش میکنه با طوری خودش یعنی که اینو خیال میکنن که پول کار کنی آسانه کسی که وارد میشه با میفهمه چه قینه در یوتیوب راست میگوید معلمه بسیار مشکل در وقتی دور نیست پول یوتیوب اره داره اره شش پره داره رنگی پولی شو تکش تو دخترو با امید نشه و یا گفتوسیان که ینگی خصوصیت گفتوسیان که ما این چطه کشته نتونستوسیان گفتوسیان اینجا مدیراتور بودن کو ما вайкнам Юсуф де она когда ки очень бисёр разговариваешь ночью не надо мега сейчас полицай придёт иҷа немисо сразу хабар метан овоз бифаҳман да бояд хаб кунӣ бишини хонода
иҷа баъди саати 10 шавку ситора агар ки камтар овоз боша ҳақ дора политсия файрод кунад ки ҳамсоя ваи мара даже ваъна қабул кардан овози ваъна бояд нарава хони ҳамсоя мумкин неста خیلی سکسیت چخیل اکثر آنها کودک دارو چخی میکنن با یکی کودک هم نمیره مجبور خواه کنی یا که بی آواز نکدنش از کوچ کنی خیلی میشه که کودک به خوابی میکشه یا کسل میشه و یکم چی نه راستی آدم هست هم خیلی همسایه میگیم ما نه که میگیم برای میگم لیسته فایرود میکنی کیا فایرود میکنی فایرود که میگیم چیکار کنیم مدای خونه که دادرون خونه دادوی نکنیم در جا دیگه دادوی میکنن این خاصیت کجاست خاصیت янги хосият магарам макаса броен гуфтосиям духтаро духтаро хай бачаҳо хай ки одамое ки дар эфире наи торпа ситораҷон ҳаматон вай таби хуш хоби хуш одамои эфирнам таманно дорум ки ба якдигар вай кунанд фикри нек дошта бошанд фикри бада адилшон бигиранд рас одама поддержка мекунем бикунем намекунем умуман ҳамун канали одам надрое майли панои ҳаматон бахтмайли хоб майли духтаро ҳар кас вай касе ҳамин мисол чӣ сар кардан мисол влог ми пухтупазӣ ми бозор ми чӣ ки набошад мисол давом додан мегирим ҳам ҳеҷ куҷое нигоҳ накарда ҳамаш мешавад иншаллоҳ барои ҳамон зиқ нашавитон духтарои асал майли раҳмати калон пай марҳабо шумоям миллионник шавена тоб даброя рецептотон вале ки медонам рецепт беҳад қинай ма микора натонистам када ва рецепт кадан қинай кори осон неста бо ҳар як нозукиё дора ки гӯем бисёр айбта меёванда хай влог боша хай мегӯи лишни ҳаёти зиндагӣ май рецепта бояд мақсад ба ҳамун нозу нузи ҳамун гӯем тамошобинот раа гарди ва ҳар як чиза гӯем ба қонуну қоидааш кунӣ бо конкуренсия унҷа ки меган о фалони тайёр кард дигар хел тайёр кард барои ин нозукаи беҳад меҳнати вай дар кора калон дар кора ки канал пеш рава шумодам гӯем пешравиҳо илоҳи мака ба меҳнатотон роҳатча бинӣ раҳмат ситораҷон шумоям майли савлинаҷон ҳама духтаро хайр хай буроим кани яке худаш мемурад майли ба ҳама духтароe ки дар эфиранд тамошобине ки дар эфиранд муваффақият дилои софу гӯем бахилӣ набошад дар зиндагиашон ягон душман вай надошта бошанд илоҳим ҳамавақт хирсанд бошанд як каста душманию бахилӣ накунанд ҳаматон нағз бонед хай дар амони худо намедонем ки чӣ хебр омадан дар кора инҷа анамун 1 2 3 4 5 та вайҳа якташ микрофон видео бо дута дига баъд анамун охирин дидам поён буда майли хадидин мебурам хайр хуш мекунам ҳаматон дар амони алло бошен хайр раҳмат хоб наштистайку